Сунтарлуғын әлгейін әлегер ұрыққы савқоғы зөргітен саңа кооператив тәрейтігер үліхенерелдер. Салғы Сунтарда корреспондент мұткапсир. Аспыт үйе бехоны сылларыттан сағалан тахарылақ өлетінен атырбыт әлгәйі совхоз 67 сыллаққа Ленин ордянын ылбыта. Үхілі тоғылу сыллара маннык қақтақ тәрілтені әме тұбнубатаға білігін нәхилекке бұ тәрілтені қос сөргүтүү үлете сағаланна. Бу уруккута совхоз машинный станциятыгар бачаңа дери чөл турар оборудованиялары бары да сөҕө көрдүбүт. Олохтоохтор кыра саппастарын уларыттыбыт та үлэлир кыахтаах диэн этеллер. Бу сирге агрогородок тутуллара былааннанар. Элге хопкос ахил терилибите алтын хыла болуктах, онна Ленин орденын быта бион хыла болар. Онна весен төбихи хыл хорук туруунамыт бу элгеге бар хопкостан калбыт хайстолары түмен кооперация систематен келдеремет бир гөлгер курдук буланнарды көрө хаджабыт. Элгәйин әһилегер тыяқа хайстыбатын салатыгар икки улахан тәрилте бар. Этюд комбината, онна үнәйінен жарыгырар элгәйі потребительский кооператив. Маны таханан өссө урукку совхозы сөргүтен саңа кооператив тәриллите керақсабиллах Нюргуяна Харчасова Дмитрий Попов Сақа телевенте Сунтар.